Daddy, wake up. I want noodles. Hey, please. Noodles, Bill. Noodles now. Okay. Yo, how about a full breakfast, Billy Princess? Baby, do noodles side rat and thing? Yeah, I did groceries a few days ago, so there should be something you can make. Okay. Oh, okay. Hey, bona, malume ba re ba go regile go ga lona da, so ra di negotiation di a simolla soon. That's good, right? Yeah. Yo, okay, man, I hope it goes well. I get it. Yeah. Kante DJ ke bokae? Gape ba bukiwa jang? Ke itswaitse. Marara monate thabo ke re ke ana itseng dio tseo. Ke tsala le di-DJ ka bontsi mo GC so. Perfect. I'll move some money a business I do to get customer ka Duela Easy into my Orange Money. I get it allows me to move the money between my Duela Easy account and my personal Orange Money account. Yeah. Tota Duela Easy e re thusitse, babe. That's right, mamas. And the business could use the boost. It really could. Malume ke wa letsa mapele. Mateo. Rra. Ba to wa ntse ja. Ba gana sengwe le sengwe. Le gona o ka ba re le bana go tasi. Kana ba go ba ka ngwana wa bone. Go rile malume ba reng? Oh, that's my mom. Hello, Mano. Neo. Ma? Na re batsadi ba mosimane wa gago ke nka re bata re nyatsa yana. Go rile mama. Re ba bolele gore magadi re bata bokae. Ba tsa gore ba ka go tsaya mahala. Ha ise batho ba hale. Mama, wait. No, we cannot accept this. Re go dise sente, re go tsenya dikolo tse di turang. Ba santse ba tshameka. Ra go le malomago ba tenegile mo go maswe. A re mmago Neo. They are upset. Malume John and I. Same. This is bad, Neo. Kante ga to go pala ine bana. Why is this so hard? Why family ga go sa bate go nna reasonable? Ke mba bata bogadi go bokana kana. My family? Yes. Bo maloma go a reng ka bone? Bo malome ba rile. Why are they negotiating in bad faith? What? It's like they had a predetermined answer in their minds. Nyarra. Mama says they told them gore bogadi ke dikgomo tse 10 and then one for tlhagela because you impregnated me before marriage. And that each cow is 5,500 bula. So the total cash should be 60,500. So in your family's view, I'm worth less than that? Even though Hey, now are you even listening to yourself? I am listening to myself. What? Why family ga go e behave like they are doing this so that I can fail to afford you? Don't start. Start what? And then? Don't talk about selling me. I'm worth more than that. Oh! Okay, so now bata gore nna ke duele madi a ba diriseng gore ba go godise. How opportunistic. It's not like ba talk madi ao Neo. Your parents are well off. Na ke tlhaloganya re ga go iragalang go da. Mommy, Dad. Oh, stop right there. Iseng hape le ga ngwana. Tla re bua. Sharp. You know what? We need space to cool off. Ke a go go mama le peo. Okay, no, see ya, run. I'm not running. No, Sharp, ya go bone batsedi ba gago. Ke a itse ra ba nthate mara keng, it's fine. Like hustler o tlo Neo. Madi ao ke a go abata. Ene ke a go a dirisa go humisa time ya gago. How dare you speak about my dad like that? Hola boy! Ha! Bachelor weekend plans are heating up. WhatsApp group ya thing is crazy. Go tlo nna busy. Le taka go senyagile. Na lenyalo la ke bona go la letana teng. What happened? O dirileng boy? Na re go isiwa mago go kwa kante go ile go lo. Brah. I'm sorry. Hey. O sharpen him. Nah, not really. Born. Families fight, huh? It will blow over. When I know, you're solid. Galatepa boy. Yes, I hope so fit. Shall be well. Happy if it's financial issues, you can get assistance with the Orange Instacolle loan. Thabo. Wa bua dimile madi a kere. I needed new sneakers, Important investment in my bachelor weekend aesthetics. Thabo, seriously, bro? O thoka go budget ta mona Thabo. Happy you should only borrow money with a plan ya gore wa go buisa yang. No, ke a go utlwa Go po. bongkuta Thabo. Ke batla re khanya go budget o etse ka thwa. No,
I will. Happy I'll clear this loan quick, fast, eh? And then I'll start budgeting and make sure I only take it if it's absolutely necessary. must. Neo, go rileng sa le o tsena a iso bo buile ga le sepele gore name o re ithela malapeng. How are the sip? You're like Bill. Neo, ke dikgang tsa ga Theo. I'm tired, Mama. motho o utlwile botlhoko ka nammaneo ene ke molato wa rona tota ga re ise re amogele Theo gotlhelele le fa a sena go imisa Neo. Theo o rata Neo, re a bona le rona, mme a ke re wa itse re ranne wena ga batho go utlwela ga le sepe yaanong o tsentse malome a wa Neo mokgwao. Nna mma ga ke itse. mme gape Theo o tsaya Neo sentle ene go botlhokwa gore ngwana wa rona a itumele. Nna tota ke bona gore borre ba bone ga ba itse maikutlo a mosadi gore fa a na le boitumelo mo relationship ya gagwe go botlhokwa go le kae. Mma a ko re bue le banna ba ga ba dire sentle gotlhelele ene kana gofa ga se gore re rekisa ngwana. Ke a go utlwa Nora, mme a ke re o itse kgaitsadi wa ga kopane le bosebare ba ga gore o dingalo yang o tla ba nthusa mma. Nna ga se gore ke a ba tshabakana ga o bona nna ke sa nyalwa jaana ke tsone dilotse batho ba tla go senyeletsa ba sa rate motho wa gago mme wena a go dira happy from there wa tsamaya ba sala ka heartbreak ene a tswa go nyala motho o sele bone ba nyetse ba na le basadi ba bone. It's not fair. Imagine Theo a tlogela Neo ka peo. It's not right. No, go thelele. Nya ke a go utlwa. O tsore keng banna mma gona le ke ga ba akanyang ka teng, which is totally different from rona basadi. A re ba lebise mabaka re ka toga ra itshwara melomo. Hey, money movers, it's your girl Neo. But today, life's thrown me a little curveball, and I can't be in front of the camera like usual. But you know what? That's okay, because life happens, right? We just keep moving. I'll be right back though. Life happens.